Selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Tokonan Mamali Parapo dalam satu acara lamaran anak kekasih Kristiana Biringkanai Mangoting yang dilamar oleh Bapak Rikar Kuswara. Lamaran Kristiana Biringkanai Mangoting dengan Rikar Kuswara. Makalima na laku paliko na tanga aga tolimpong diong te balaran nampa ana basse situ kak rapu pakapakana lante tikutamben na nde tongkonan kupuat ade tama malusa patemei pokok kasola nasang liming patemei batu kideta padela nalang ala pulang lambe reke molaku pakete malang inde kau orang lante tikutamben na nde tongkonan anggemi to rapo sang len koi dalan to timin koli-koli rara kamaki
Tanmi Cina ka pang patulong ko larga para kasabutan deh. Ah, iya iya. Bawa semua itu ada dulu tuh yang tadi ya, bawa di sini sekarang di sini kan. Saya di sini berdiri dulu. Berdiri.